See
asikhuthalele ningakhathali.
Jesu ntambama angimningi bazalwane njengoba mfishane kakhulu sibonga nje lo musa ngalenhlanhla uNkulunkulu asenzele wona okuba sibize ngabantwana bakaNkulunkulu amen ukubizwa komntwana bontombazane yasetshenzela akukho lula ukhamujisa umntwana kodwa ubizwa ngomntwana ngokukhathekile usebenzile amen ukuthula esikhoveni ukuthula kumncini shine sikhova shine ndiza ezimncini ndiza ansebahle bomama hallelujah if there's one thing nesinenkanyezi ikuvela ukwenza ukuthi ube ngathi uyelo hallelujah batala bambasho njalo ekseni bangigcoba mama uba ne-complexion hallelujah hallelujah ngithi hayi ugcobo olihamba nenkanyezi hallelujah bantwana abomama bagcokile bayi-57 hallelujah asibashayele izandla hallelujah bantwana kuwumsebenzi kaNkulunkulu hallelujah sibonga isithunywa sasekhaya elikhoveni ngokuthi sinisukumise bomama ngokuthi nisukume niyibone ngokuthi yindlela into yokukholwa hallelujah bantwana because isilasilethwe ukukholwa hallelujah bantwana futhi ukukholwa kuyabuthana futhi ukukholwa ukwenza ube muhle mangabe umuhle uma sewukholwa futhi mase ufaka inkanyezi vele ikhanyisi kwenze wesi uvela uglow hallelujah bantwana uglowisa ile nkanyezi uglowisa nayile nkazimulo ehamba nale joyina hallelujah bantwana